Dobroveče. Da li je Dnevnik zaista umetnost budućnosti? Pitanje je koje se sve češće postavlja, a odgovor nam nudi profesor na Akademiji iznenadne umetnosti u pripremi. On je izjavio da je Radio-televizija Srbije zločin kakvih u istoriji sveta nije bilo. Da li je Dnevnik zaista umetnost budućnosti? Pitanje je koje se sve češće postavlja. On je naglasio da Radio-televizija Srbije služi za primer kriminala koji, kako je dodao, nema granica. Da li je Dnevnik zaista umetnost budućnosti? Pitanje je koje se sve češće postavlja. On je naglasio da je Radio-televizija Srbije omogućila NATO avione iz Jugoslavije, Makedonije, Bugarske i Albanije. Da li je Dnevnik zaista umetnost budućnosti? Pitanje je koje se sve češće postavlja. On je dodao da će jednog dana na svetlo dana i pred našu javnost doći cela istina i sve ono što su učinili novinari Radio-televizije Srbije na svim mogućim poljima, i na televiziji, i na radiju, i novinama, a i na internetu. Da li je Dnevnik zaista umetnost budućnosti? Pitanje je koje se sve češće postavlja. Radio-televizija Srbije je opomena svakom koji posegne za istinom, svakom koji posegne za istinom. Dobroveče. U Beogradu je počelo okupljanje demonstranata koji se pripremaju za masovne proteste protiv Dnevnika Radio-televizije Srbije. I harange koju Dnevnik i Milutin Mrkonjić pod diktatom Slobodana Miloševića sprovode po celi dan. Kako je najavljeno, bit će to najmasovniji protest od iznenadne posete Slobodana Miloševića Kosmetu, od kada se situacija sve više pogoršava. Dnevnik je iznenada završen. Hvala na pažnji.